Halleluja. Kami nang yang ni ka Paul, ni ka ma. Comment sim jona tuya lo try mar. Da shi sha long the crowd, long the crowd, long the crowd.
Jika setiap kebahagiaan kita baru, ingat boleh bahawa penat ini seksian mengelakkan dan lang tayo kejong try di ngani iskamba ngani pipi ngini yo kejong ko na kejong bre di shop ngini ya jipang tinggal berpendam kejong luai abli uba upaji bahabneng ubli uba kau bor ubli uba dan bor baro ubli uba kup lagi dak burong ubli uba bat di khur ubli uba bat kesah kis imat beneng kesahit beneng baro ki hok ki kejong ni dari di mami atrai batik ini iwe dekat keteng kejomi. Trai ni man khamat jomi akan ikastak atrai. Mami i kecintan kam kejomi sibat. Mami i atrai kecing keang juga doknut kejomi atrai. Kebabun si mengi daladi ingin tip atrai jisu ya kata. Dari abli akan ikastak abli bengiwan kami kejomi benyo bengin pahan kami kejomi trai. Mami men besai ni nak kami kebahatan kejomi ko ba ko trai kita ini menggeranci iwe mesin buku jublay mami menki akan ni kacaka mami menggeranci ni mami kita ini mami menpeli ki skor bekenjaman sim ikmat bekenjaman sim try mami menbu aku jini ke dolut bekenja do atrai terabang iyo bangin snow atrai ketin ke jomi bakahap ki donut ki jomi atrai rap ini able bangin angsan ketin ke jomi ke jingade ke jomi badme ketin jung jisu ni pani dua amen. Itu ini berpai dengan siapa siti jong pol, siti jong pol siapa nong Ephesus, kalau nong kabasau berkat kebenikong hidup kebalai, siti jong pol siapa nong Ephesus, nong kabasau berkat kebenikong hidup kebalai, yang polis sedekah hari, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Namar kata nga unong sa pendi hautrai agar pat epi banyahat kumbadei ya kata kajing khot da kabala khot epi da kajing smorit pada kajing jenut baro da kajing yai sha slam da kabaya sha parlop hi ha kajing ye da kabaya le mina banbat ya kajing long kawai jo umen siam kajing khum kajing sok aku apa naman ra preng jongi iwe piwe ya kawai kajing itu kena kaba simple bah but aku juga pol ulong kaba kala kajing itu kena kalong ni sipang jong wei pastor bah keteng jong ulong Charles Paul Gon Hakawai ka por sya khat ban ai ban share ban yasan kiti ke jong blay hakawai ka jaga hakawai ka church ba kata ka church kadan ha ka jaga ka Atlanta habaulah poi ha ka jaga lali ban room ka hotel ka jaga sa ba u di ban sa bagi itu kiba penyat ka tu jing sang di mani labu kan pang nam ta jumu di halo jong ta kami jan jong ka jaga khia ka ba di ban khia labu ya kawai ka piece of paper ya kawai ka kot ya kawai ka kot ke ba hangta kadon ka list di restoran ki ba pher ba hangta nomor ba di ka hotel ke ba pauna labu ruha hakata ka list ki kiteng ki ba pauna di restoran ba pauna ki ba bang ki ba ki jingshat ki jingbam ki joki ki ba bang ba ka ba nang ya ka por uni nong ya lap uni preacher Usang mentek ya kata kalis, ya kata kalis dia kita restoran di bapir. Ulah zaman kuliah, ulah long shop, ulah long kendit dah dua kata baju iya kawai ke kerteng, juga kawai ke restoran. Kata kalau ke Church of God Grill, dia kata kajing long curious ke jomu, kajing kuat berdep balik di ai kerteng ya ke Church of God Grill, ke penong ni un call, un food. Cakap restoran. Dia abah ukol manager di restoran dah kajing kemen. Upik ya ukol beruang artat. Kani ke Church of God Grill. Dia hang tahu sedang berkeli kadang hang nu kata kajaka boleh kata kajaka. Bahagian bula apa yang kata kajaka bula order ya kabang buat ukol ya manager.
Merbuka pula banyak kendua, merbuka pula bentuk ke story hadiah juga ni ka kerteng. Buka di umani jauh orang ba, balik nak ada apa yang dia kerteng yang ni ke Church of God Grill. Di umani jauh orang, pastor, kamen shwa dan boy missionary ubawan. Banyaklah dia kerteng ke jauh boleh yang ni ke Jakarta. Kini kitan, ki mesin ke bakodor kita sedang menuan cakap hima ke jauh boleh. Berkibun ki mesin ki bakodor kita sampai punya so yang dia, punya snow yang dia cakap balang ke jauh boleh. Nama kata kabalang kalau sedang banyak, kalau sedang banhek, kibri kalau sedang banbun, dia kalau lihat pun kita sedang banform dengan komiti, kita sedang banform dengan komiti banperkat. Bukan nungin lihat banyak bangin raise fund, kenapa bangin laban, bangin pizza, bangin lihat sibuk ki nama tak hima kacau boleh. Dia kepada yang kepor, ke komiti kalau syong yang kata kejingnya discuss kejongki, bagi poin kawai ke decision kata kalau kindi iki jimbang. Isang bendi iki, bencet iki dosian, bencet iki burgers, bencet iki sandwich, kita iki jimbang kita paper dibeli kita banbam hadiah dah awal jingseng. Kapan yang ada por pada dia, kalau kini ki beri kita benros kata kajaka, hadu dia ban cut short, dia ban pendunano, dia ka service. Dia ban pelengkap no ki jinga seng nomor beli dia sang banbun ki beri ki baap shabab ki mani. Bakadang manya ka por. Uni umani jo wang bakat ban nya ka por. Kapoi ka por dia ban close no ya ka jing mani, dia ban close no kita ki jinga seng ki jongki baper ki program ki jongki baper nomor beli, bakila bun pala ki brio ki bawah. Dia nama kata kadang ikut dia ke Church of God Grill. Wong ladang ini penkenlah yang kerteng ke jongi. Syakawi perka ke kerteng sehingga bendu no ke business. Marbadikan ni ke kerteng ke bakringi ki beliau. Ke Church of God Grill. Dah kan ni kecingnya tu kana. Aku akan ai kerteng yang ni ke kubuah kan ni ke sini kalau a life worthy of the calling. Kejingem ke bayi day, kejingem ke bayi hap, bakum kejingkot. Hoi jadi kejingnya tu kena kalon, kabasngau danda, lani kabasngau tamula. Apa yang jungi iwe, abangi nisngau samrekir. Babali kata ke Church of God Grill. Henry kabasngau si kalon bun apa yang jungi lu ni hap kejuk ke apot. Bun apa yang jungi ngilong kum kani kabala. Nila kelet ka jingkot ka jong play. Nila kelet ka purpose ka jing tumu ka bali ngilong di Kristan kai kata ka jingkot ka jong play yang iwe. Kumbalong ka ni ka balang ka kelet no. Baka di ka balang. Menta ka along no tang ka kenja bagi jimbang. Kani ka story ka thau yang iwe kun ki jong play. Lihat si kata ka jingya denti ka jongi. How play Kibun kibentah kiba mangi nisya nilong drifted ni bakalan tino matnia poino siya kajaka kabanging day man poy kani kapeti ya ka jinglong ka jungi iwe kumbalong kani kabang ka Church of God Grill kakalan no ya ka plan ka pagkumusang ka jongka kakalan no ya ka purpose kakalan no ya ka jingkot ka jong play ya ka Jadi dalam bring jungi lalong kum kani kapala. Mina kelat no ya kajikan ke jung ublay. Mina kelat kay ka ba ublay ko ay ni bangi day bande ka jing ko jungi. Mina kelat ru kay ka bangi ni kular ka jung ublay. Min bangi IT ka jing ko jungi. How Jisu. Ni kelat no ay kular ki bangi ni ay ka jung ublay. Kani ka jing khot ba ka jing pen kan mau. Yang ni iwe. Ka bangi la ban sian na kani Keting ke jong play. Bangin record sudah biang. Min record sudah biang yang kejingkat ke jong play. Kebulah bu kejingim ke jongi iwe. Nin berkat, nin wad banyak yang dia. Nin kemi yang dia. Hanglung idan mentah. Nin wad banyak bangin pet tu Kay kebangi ni ai kejingkulat ke jongi sya ublay. Bar hanglung idan mentah. Ke position ke kumnu idan mentah. Upala bauto ya kini ka shiti skinong episas.
Sim na thua sa unu ring simet ani ka kamdi ka personal letter. Hendai kani ka shiti siya kapalang. Kani ka shiti siya kibangit ki jong uble. Kabala belum hakan nu ka por bangi mi kuli kini ka jong uble kala ban gran sini. Kani kalong ka shiti ka upor utho siya kabalang kabala ka Ephesus sa katu ka por. Kalong ka bayaha ba kalong ka baydi ba siya kabalang kabala ka katu ka por. Bakala ban long ru kabayday bagabayhap ru si kabalang hakani ka juk ka pamanta. Kalong kabalong relevant hakani ka church kaba idon menta haba ni ong kabalang kamud banong yakani ka building kabangi idon. Haba ni ong balang kamud kadi mangi iwe ki kun ki jong play. Di mangi iwe ki kun ki jong play ki badan hakani ka jaka. Kani ka kentien balang ani ka kentien church kawan ka kentien Greek Bujukal yaka ke eklesia singla jiosmo yaka man kapor. Bagani ka kentin eklesia kadika ka kentin kabla join atli ki kentin. Ka kentin ek bat kalio. Kemud call out of. Kembalong ikut Israel. Aba kidan yaning ba katuka ha? Ka kariklau kidan ka Exodus. Hodos. The way out of kaju kadai ka palang ru ka eklesia kamud kadai ka kenhuan ka ublei ula khot yang iwe piwe na ka jingdom ula sei ka pang yang na ka perthai ula penya khat ula pen ka pang yang na mata jo uhi kani kadai ka jingmut jongi bangi ong ka church ka palang kamdai kani ki building kamdai ki shuki ndai kadi mangai mapi iwe ikut ki jong ublei. Jadi kita tiba khot kerpang tiba khot kerpang ni dah ublei. Jadi kita ki call out once ki jong ublei. Mangi tiba khot yang di ki kun ki jong ublei. Bun sing ni klat no ya ka khot ki jong ublei. Bun sing ni klat no ya ka khot ki jong ublei. Jadi ka ba pla kalong ba ublei padi ublei bun klat ki khot ki jong. Ka udan nam ta jui iwe. Mengapa mapi ini kita diberi kepada ublei, ulah jet kerpang, ulah sei kerpang, ulah kebong ke ketika sih ulah juta shun, jadi kita diberi kepada ublei ulah kat kerpang nak jingdom sih kejing syai. Apostol Petrus, uthok ni nak kesti kejongmu, kesti kebanikong jo Peter, kalau nak kebaat kedepan kebakndah hidup masyhau, kong Henry, mapi pilong kekenja bela jet. Kejinglong linggo bekenjaman sim bekenjas iem kejat menrio bakut upayang badai la ujong hi bapinda yo penpau ya kejing baha portam ya utau balakwat ke pi na kejingdum sia kata kejing syai bakula jumu iba menuru kimlong upayang henry menta pilong ke upayang ublei ikiba om syam la isne henry menta la isne yaki menta la isne yaki. Kata kadika jingkar ku kadika favor kadika jingha jong be bopen pau shingi iwe belakot jingi men bang idang long ti nong po lakot jingi bengin long kiriu kuat ti jong be men bang idang shong ka jingdom lakot jingi sha jing sha juga gospel ka jong Jesus Christ la jit kerpang yangi da ka jingjit ke bajana ai jong be henry apaleng jong kata ka jingkar ku ke bangi ngiyo pediang na be nak bos aku por bun sien ikelat no padi itaki ki badan kam ka jingat nanti ke jogi bat ublei ikelat no itaki badan kam ka jingat nanti ke jogi bat ublei mentang ni pe ke bentang ka banikong bagila bat siam nak ni ikhot kata kalau ke jingkhot ka jingkut jingmut ke jingkhot ka jingkut jingmut upon hang ni usdan nak kentin namar kata haba upol pendan kami kani ka kentin namar kata ka pedi kata ka connection ni kata ka jingade apren jo kita ki ba upol ada kren men shwa bad menta padi umon ra ki bangi di barne menta men hakitu ki dikot ki lenon ki ba hashwa hakitu ki lai ki dikot kita ki lai ki lenon upol aspang ki jingi kai ba per ki ba ngi dei ban sgau tu ni dei ban tip Henry mentau upaya syaka application pa. Bakum nungi di ban apply, bakum nungi di ban
banle halo kita kijing kai dibagi milayo nak kini ke jong play nama kata upol upol yang kini ke kentin nama kata benar kami kini ke kentin berkini nikong shua ya ke connection ya kata kijing day hapling ju kita ki bola tu men shua ha shua jong kini ke dekat bat menta ke bagi di banle nama ba kedau kolong ba baparo kijing kai dibagi la jiok snow kijing kai dibagi ni la jupuli na kakti ke juble kinno mento yagi nda ninum poi hak application kinno kiba leto ye nda ni ngim aban apply haji kim ke jogi baro kijing kai dibagi la snow ni puli kinno mento kinum la ban manra ayu sha kijing ke jogi nda ngim la ban apply ki hak kijing ke jogi kijing san ke jogi hak kijing ke jogi hak kijing dei ke jogi bat boleh rajin kristan ke jongi kana wan tang abangi shulong te kinong sngo ya kiti ke jong play kana wan tang ba abangi shulong te kinong puli ya kiti ke jong play hendai ke jingsan ke jing long nan siam ke jongi ya kiti ke jongi ba boleh kan wan aba ni sedang ber apply ke jing kai bangi yo nak kiti ke jong play ha ke jing ke jongi bat ni iru ba abangi nang ber apply ya kiti ke jong play ko David tu kasam pabanding ko uang bau tahu beriu ba mediket berpusan ka hukum ke jong blek no ku dia belatung halut ki ba bat unsay laki sla ki ba jengam mana ki ayong berkata kadeka kajing tang ke jong pol ini piwe ke lomba ba mangi piwe ngin ya sekim yang syakat jinglong dor ke jong Jesus Christ kunu ni serjem na daging apply ke kini ke jobre ke jing ke jongi kunu ni serjem kunu ngin wan cha kata kador ke jong jisu la rangi nim shim ni kini ke jobre bengi ko mu ber apply ke ka jing ke jongi kadi ke jukot ke jong upol ini we bangi dia ban poi kata jukot jingmut bangi di banle ayeng bangi ni puli ke kini ke jobre ini banle ayeng ba ni puli ke kini ke jobre Apostol Jacob bu kerani keju. Abu Klo ya sti keju mu. James Jacob sti jong Jacob. Kalau nong kebening kong kan ke bar adu ke bar pusan kong kumni. Ti tulong pi kinong le ya ketien. Berong tan kinong snow. Da ka bersyukur no ya ladi. Naba lada unu ru ulong snow ya ketien. Berong nong le. Uni ulang ku briu ba kni tu ya ka kmat. Kamet ke jungu hakajit kami namar ulah kami tu yang dia ulah letno berkumni ru ulah klet no ubakum no ulah long indri jar ubaya kami tu seka hukum bajai bajanai kaba kejong kejing pelat lut bat ujan ne uni haba umlong unong snow ubaklet no indri unong le ya kakam unong ubasuk kata kajing le jungu ujak ko wong ni kumno wong ba tahu beliau nerejak bayai kami tu seka hukum macam uyai kami ni bomba tamu su kami ikadang jika pihak bilang apa yang jauh tu beliau basu kami akan dekat ke orang nu ulang beliau ba kami tu ya ke khamat ni Jacob uang padi tahu beliau ba ketika jauh beliau balik ketika jauh beliau nu bayai kami tu kamu kalau continuous uyai kami tu yang ladi, uyai cek yang ladi dah kini ke jong boleh, uyai cek yang ladi, ya ke direction yang kita lenti ke bau uyai kelong kuno, kata kali ke jenglong bukan jengkot, ke bau inok to yang kini ke jong boleh, kikot ini piwe kikun ke jong boleh, mengintip yang kini ke jong boleh bagi di apply tu ya kan, hak jeng ke jongi. Baru kijing ikai ke bagi niyo nak kini ke jong boleh. Ini ben apply ya ka hakajing ke jongi. Iwe ibadan hang ni bat kiba ya sngoru nak di social media ni kitu kibam don hang ni iba puli ya kini ke jong blay. Iba ya sngoru ya kini ke jong blay. Man kapor. An sa bisha ni hawe kasni. Om dei ba hadu kadu ngila puli kadu sing ngila puli ya kini ke jong blay. An sa bisha ni om dei ba kadu ngila ma lendet ya kini ke jong blay. Masa bisari ni, hadu kanu mina akan apply ketika jumlah ke jinggo jongi. Hadu kanu ketika jumlah ke along do along senam hak jingim ke jongi.
kata ka di ka jing bisha ka ba ublay sa bisha ni iway pa iway. Kata ka di ka skill ka ba ublay sa thaw yang ni iway pa iway hata kasi baun sa bisha ni. Kata ka long ba hadu ka no jing hikay di bangin nilayo nakapo siya kapo nakating ka ublay ila apply ila translated siya ka jing ka jongi ka ba man kasi hadu ka no ni asriyem dur siya ka jinglong ka jong Jesus Christ. Bagi ni pulis pagdiso jung men siam. Wong ka jingit ka jingkeman ka jingsop kum ta ter. Hadu ka do kita lami nak ka jingi ka jongi. Ka jingi Syah Islam. Hadu ni don ka jingi Syah Islam. Bun siam ni bitar. Nama boleh ba uso jung men siam don aku jongi. Ba ka we ka si ya ka ba ya pi asa bisha di na kita. Jisu ruang ya ka ju. Bomba uding pin itu di nak kisok ki jomu. Yang ni iwe dulu. Om di bomba ni di Kyrgyzstan nomor bangadon ke Kyrgyzstan ke kejongan. Om di bomba ngalo kalau Kyrgyzstan nomor bangan judet jing mani man kasni. Kali ngalo Kyrgyzstan nomor ba syupuli ke jong bleh re. Ngalo Kyrgyzstan di bangan kita kisok jong mesim kimi nangi iwe. Dia kata dia hakata ba sa itu ingi bangi long ikun ki jong play. Om tamu apostol Paul udah wa nangi ka jingkut jimut. Bangi haban apply ka ki jong play. Henry upeniru mentai ka jingdon kam ka bakom santam. Upeni menta. Ya kata ka jingdon kam ka badon kam ha ka jing ka jongi ikun ki jong play. Om tamba usyukar pa ki kun ki jong play. Iba puli ka ki jong play hatu ka por. Henry udah hukum ni kabalang kabalan satu kapor bakal dia bende ya kani ya si aktin kasih minda skop tu bah ya kan boleh bomba bom akrabat ya pi dia aktin geri kedai ke imperatif ko kedai ka koman banga ka koman ti ya pi ngada ba ya kedai ka we ya pi kata kalau ba Hinom kelat no ya kajing kat ke jong play ya kajing ke jongi. Ya kan ingin leh kasihkan poin. Tak kamat ke baa kalau kajing don kam ka bakom santam. Kajing don kam ka bakom santam. Mentah apostol Paul khat ya baro. Wa ku ban peni ya kata kajing don kam ka bakom santam ka ba ula ban wanra prem jongi yue pi kata kalau ban yat kum badai ya kata kajing khat ya ka balak khat ya pi. Banyak kumbadai ya kata ka jingkhot dah ka belakot ya pi. Hatu kata ka jingem ka jongi kami kun ki jong blay kaya hak dia kata ka jingkhot ka jong blay. Nin check ya lagi nak ka posya ka por. Nin check ya lagi hatu kata ka jingem ka ba blay khot ini bangingin nim. Hatu kaya hak nem kum ka kitien ka jong blay. Hani upol utho spang ka jingkhot ki kun ki jong blay. Kata kalong kabani kau kalong Berwan raya ke jingit teli haka balang. Berwan raya ke jingit teli haka balang. Bal dah kabati bangit di pendret jala di. Iwe pat. Di pendret jala di. Dah ke jing jam lut. Kemagila puli meni. Itu kidkak. Dah ke jing jam lut. Dah ke jing yang Syah Islam. Dah ke jing yang iya. Hukum tak dar. Tak ada ke jing khot. Keba upol khot iki bangit ke badan Efesus. Pakata ka ke jing khot lu. Yang iwe. Begilong ikut ki jumpa ki banyak teli. Bagi bedap dah ke jing iya. Bun sien abangi ni pet. Ni itang ki jing kran siap. Ni itang ki jing kran persya iwe. Kata kami ke upol kwa ini bengi ngilong. Hendai upol kwa ba kum ka barang ka jumpa beli kenong ka we. Kan ini persya kita ki jing kai ki ba per ki bawan. Syaka balak ka tu ka por. Bat kumengiru tu yang teli kum ka barang ka jok blay kum ki khot ki jok blay begini ada persya kita jing kai ba per ki bala ki blastam bandrong shi ka balang ki blastam bandrong che ki pulpit ki ba per hoi ki banget ki badan ka tu ka por ki le kata ka ba upol kwa ya ki le kata ka ba upol kwa trang ka do ka jok kata kalau Kilala ban bak scam kata ka jingit teli kum ka balang. Kilala ban bak scam ya ka jingit teli kum ka balang. Kata ka jinglong ka we ka met ka jong Ukres.
Henry ka basusi pada kalau bagi kelat no pat ya ka badon kam kelat no ya ka badon kam tingin ya pe ya ka ni tingin pai banga sika kitab jumpen pa lo ka ba ka ba balai kitab jumpen pa lo ka ba ka balai ko ni ngai itu blei wong ko ni ngai itu ki jingle jong pa be ki jingle minot ba ki jingle sha jong pa ba pa ba pamla ban sha shu ki basniu ba palatin ju ijit kita ki ba ong ba ki long ki apostol ba ki ba kimlong ki pala syam ya ki ba lam le ba padon ki jingle sha ba pala sa la ka ban ba pala sha ka benda ba keteng jonga ba pam shim la snow tai yan iu blei han akan ni ka kita jingpen pa kita jingpen pa ukuran sekarang ba Efesus sekarang balang kebenaran Efesus wamba ngai itu iki jingle ki jongpa bagi jingle minat bagi jingle sya jongpa kini ki jingle kai ko upol hi kai ki hoi kibab kita jingle kai ki ba upol wai belum kawe belum ki ba siteli belum ki ba ye iwe akan jingjam nuat akan jing snore Henry ke basongsi kalau ba kila kala no padi ya ka bedan kam ya ka bedan kam tam kila kala no ya ta ka jingkhot ka bai de ka ba kinjam siam ka jingkhot ka ba ublei ukhot iki bikin wan sajam jong ublei bari upol ha banda tho ya ka ni bari upol ha banda tho ya ka ni ka bentas ka balang ka bedan Efesus bali ka daw ayu upol ko akan penken mau iki bagai iwe ya kata ka jinglong jongki ki kun ki jong ublei ka jinglong ka jongki ki kun ki jong ublei bakilong ki bala khat kapang da ublei hi kilong ki kun ki ba ki belong special kilong ki kun ki bala sius pa ka borba asam ka jong Jesus Christ na ka hima jo ka jingdong ka hima jo ka jingshai na ka bor jo baman ka hima ka jong ublei Menta kilong kita ki brio ki ba pher menta kilong ki brio ki ba long shu jong ka perthei nama kata kada usai tandu uyale kat bala ban yo ban kring ki uyale kat bala ban kring ki syaka hima jong usa shisien ani ka dik jipet kema ko jong apostol Paul bangin ken ma ka jikot ko jong ublei ken ma ka jikot ko jong ublei bangin ipet ya usaitan ru de non kwai brio kata kadi ke jinglong ka basisya ka jong usaitan de non kwai brio ban utip pade kum no ban kre jingba utip kum no ki jat jingba ki ba kum no ngi ba kata kadi ke jinglong jong usaitan ban upol hang ni ko ban won yang ni we ba tungin ken mai ka calling ka ba blame dong Kau boleh berkat ini, iwe. Akan mahu yang story jom beriu, kita yang jom ulang Robert Alexander Jeffrey. Lalu hakakot kebau A.W. Tozer. Pakai yang kalat my people go. A.W. Tozer ia tu kena sepang jom ni beriu. Dia missionary. Jingnya tu kena kalau kumne. Belakaya dia immigrant. Bat la kayu hakayin ka baduk bat ukpao jung menta usda mat preshitom ba kata ka jing preshitom ka jung ukpa ka penong yaki ba isda manyo ai isda manyo bandung ya kaspa ba la kata ka jing preshitom ka jung ukpa lemno upoy ka du upur ba uyo ban un balang try ka ka printing press ban print yaki newspaper iki got kwar ba hadin kata usda ban canvas ba job iki election kum senate ni kum governor when governor but menta kayi kejumu kalau kayi yang kaba kebadan burong kayi kebadan spa but ini Robert Jeffrey kun usdang banyo ki kila ki kabu banlet ban puli banyo ban puli ban pendak aduk ka degree engineering bolong kena wasta pas ba ya ka degree ya ka jimpuli ka jomu Lada benda bagi jingpuli engineering ke joku. Ba hadin bo layo. Hadin bu yo snow ke jingala. Ya ka gospel. Uyo ya ka jingkot ke joku boleh belong missionary si China.
Hakapor ba undap sang kenyak skim shop undap arpusaus nem Robert Jeffrey u IT ladi benet ci China u mino benet ci China benet kam ke jong bleh China ringkat ke kinok trai ki badan apa tu ke Jakarta akam ke jong bleh asam basap yang keleng ke Jakarta ba ndak ka jing trai ke jong u mentau lala ban pensap yang ika gospel biar kan asam ban sei iki balang ki baper ha Vietnam ha Indonesia ha Japan ba dah kata ka gift ka play wai shu ban print ban tho jing tho usdang ban translate ya ka Bible ka Mandarin ban tho iki articles ban print ban aj ki brio panaman ba udi engineering student ula pass bhai ka jing play ka jobu kadang ka wei ki oil company ha China kawan ban ka offer ka ong ban ka ai ka offer yu ba un tray ban ki un tray ba kani ka company bani gong tidak ai offer yu da ka $10,000 $10,000 haki kakindai spa snam kani ka bisa ka ba he ba $10,000 dia kata lo ayo yang kata ko offer uang man tray kani usngap hadi kata kiwan yang sesisian Ipen increase double, $4,000. Dia kata haru uketan. Hadi kata upoi $4,000. Bat kajito ke bohong atat ba Jeffrey at any price. Pengikut pelat di Jeffrey ba un menteri bat ni. Hadu kanu me kuat ini bengin si ba menon menteri bat ni. Dia kata haru Jeffrey usngam bahaka bahadu lemno kanika ka company ka senju ka pha shu ya ka we kishiti ya ka we ka envelope bahapo jong kata ka envelope kada ka blank check kemud ba kanu ka amount ka ba ni Robert Jeffrey tho anta ka company ka loi bersiu ya kata ba ka jitho anta ka ba Jeffrey at any price Jeffrey at any cost kemudian balada untuk angtu $1 million ke company ke keluar ban ayah kata. Hadiah mulayo yang kata ke envelope, yang kata ke blank check. Robert Jeffrey respond, reply, ujubab yang kata ke shiti. Ujubab yang kata ke shiti, dah kini ke kentin. Wong kuni. Your salary is big but your job is too small for me. Katulong ka jong PD ka ba PPI kalong ka bahe adu kata-kata hari ka kam ka ba PPI pedi syaka kalong ka baret adu kata-kata. Kadao kalong ba Robert Jeffrey compare ka calling ka ba ublay dan ka jing ka jomu. But kani ka offer ba kani ka company ka ai. Uyi ba kanu ka calling ka kam he ka kam crowd. Mangi mi kun di jong ublay ru. Bun sien. Nong shun unwan chingi di ki babun ki ai. Ban pencoy ini, ban tan ini, bangin kelet no, yang calling ka ba ublay dan kajing kajogi ibay piway. Bosot tan snow ban siyo ini $1 million. Tamba gift, deceive ini, tabon penklumaran ti ini, nakajikot kajong ublay. Kata ka kajinglong, kajong bosot tan. But kami kani ka story kajong Jeffrey. Kalau ba abo continue kita kikap mission ke jomu wi akti ke jomu blay ba sedang bantrei ke jing ke jomu ba kapai du put ba ukla hapatok jabo tam ha Japan hakajil ke jabo ha Japan ba kata kajil ke balaset uru benchwa kadai ka samsnyang hadin kisa be ita kisnyang kiset je u hamta bahan dia bagi set ya hamta yo ke Jepang dysentery padu klat nak kata ke Jepang Robert Jeffrey ukam kri nak jikot ke jobu play ke jing ke jobu ula kenya ke dor ke ba uhaban siu ula pet tu hai ke dor ke ba dei ban siu nam ta ke gospel but chim lakhi kijat nak kata ke jikot ke jobu play ke jing ke jobu yang ini iwe lu ikut ke jomble ke bidan kani ke Jakarta. Chim lakhat ini tambangin silong Kristen.
Am shimla khot ini ta mengin shilong Kristen. Re la khot ini siapa dia kata. La khot ini siapa jipen khut. La khot ini siapa jipen kentang. La khot ini sikiki ki ba mayan. Sikiki ki ba krau ki ba blade don nam ta jumi we. Bol wong kuno. Jadi jom mesti nak pergi wong. Ngakalan tu kita kiki baru. Bang ayah be siapa siapa kadap. Kata kajikot ke basaling ke jom Yesus Kristus. Kajikot ke basaling. Higher calling of Christ. Higher calling in Christ Jesus. Buat nak pelenjongi la syuhun bang iyo tanya kajik penyem. Buat nak pelenjongi la syuhun bangin syuh slow. Ya ka gospel na kapor sa kapor mila syuh kajik penyem bang iyo la syuhun bang iyo banwan kan bang iyo kan kala baginwan sijing mani sijing asai. Buat sing ni jusyak kali ya ka bagi jing kali. Hatu pilayo jing penyem. Hatu pilayo jing penyem are you safe? Ni jubab dah jing semua sarang. God, ayo jing penyem. Yes, I am safe. Hendai jing kali mentah kalong. Mina yo jing penyem nak ai. Mina yo jing penyem nak ai. Mina yo jing pelaj nak ai. Hatu mina yo jing pelaj nak jing dong. Are we safe from anger? Hatu mina yo jing pelaj nak jing semua sarang. Hatu mina yo jing pelaj nak jing bitar ke jong blay, nak jing kuah berai, nak jing perkat bathala, nak jing perkat baman. Hatu ni layo jing pelaj, hatu ni layo jing pedem, nak kita jing kren, unwholesome dog. Hatu ni layo jing pelaj, jing pedem, nak kita baman ke jongi. Habangi orang ni layo jing pedem, ni layo jing pedem naik. Buat pelenjung ni misu suruhun berlomba, ilayo ya kijing penyem. Ndek keba, ma ba iti ba kalomba. Mangi iwe buat sien ni lomba, ya suruhun no, hakata kijing lomba. Niyo bertok ki certificate ki jogi, religion Christianity. Niyo privilege ki berpiar. Nrei kejikot kejong ublay, yang ini iwe kamlong tak kata, kamlong tak bangin siyo, ya kejik im. Hani upol ru, won umaham ni kibangit kebedan satu kapor. Bakim dei ban kelet no ya kejikot kejong ublay kejik kejoki. Kim dei ban kelet no, kaya kita ka plan baka purpose ka ublay don, labu nam ta ajoki, simet. Hani upol pun kemahawi kaya kejikot kejong ublay. Upan kemau ka jikot ke jong ublay syaki iwe kata bangila bersiap shti ke jong upon ni shkinok episode senong ka baningkong jikot ke balai ke besau ko ni long bala terku ya ublay berukpa jong berukpa uji Yesus ba utrai jong ni bala kerku yang ni le kicing kerku ba kencang siam baru hakijak ka beneng ha ukris kerkumba una jiet yang ni hau men ba on bachim la penchong long rem ya ka perthai kenang bangin long ki ba khut ba ki ba klan jing duna akmat joku ha ka jing ye ki bangai ha to kapor ki dan ka pressure ki bangai ha to kapor ki dan akidat ki jing syak tenju ki ba per bakin compromise bagian kubur no ba ka perthai ba dia se ki dan ki bangai ki dan ha to kapor ba aba ki bri juga perthai ki pet Kim you issue yang tak kejingnya pair. Kim you issue yang ada difference. Apa yang jadi bangit bagi bangit. Dia ni malah tak ada hal upol pun kemau yang eki. Cepat kejing kot kejong Yesus. Ukot yang iwe lu. Bangit kemau biang. Yang kejing kot kemau play. Udan nanti jungi iwe. Ya sidon ki bangit ki belajak nanti yang tu kapol. Kapol upol ko ini kan shiti. Dan ki bangit belajar nanti no atau kejinyak nanti ke jongki berbulai. Dan sidang ki bangit kila syujak no kata ke vision ke bagi kidam keladu no mengiru bun sin ngilong ki bangit ki badan hai Efesus aku kepuar ngilong ki bangit ki badan aku kepuar hakaba ki be ki pet ini ki issue ke difference ki issue ke jingnya pair mensua
akapor ka bangi dak sedang baniat ka jinge de ka jongi ba ublay ki bri ki sedang ba smok thu e ka jinge per bangi le chinu ki sedang ba smok thu e ka atmosphere ba ka change ki smok thu aba ki bangi ki long ha ki kamera office ki kamera trekam ka jongi ka atmosphere ka kala aba ki room aba ki bangi ki room ka jinge kran ka office ki jakat trekam ka per Henry minta kamlong syu kumta. Kamlong syu kumta. Mun sian ni kung bangit. Nilong kung ki Kristan ki ba kup di karen code Christianity. Karen code Christianity. Kalong ba ni dan kata ka ni kup kata ka jinong Kristan ta kapor bangi ni dan ka. Ta kapor bangi ni dan ka. Kapor bangi ni man na yin Aduh ha, jingkang juga yang mana? Ikut ringkut. Dah kawin ke jinglong. Nilau no kita ke jinglong baru ibu no habah juga jingkang ni yang mana? Niring apa? Nilau pun ki robot. Iba press the button urat ka kaki salur. Press the button B, unang banduai. Unang banmani. Dadak konta pada dakut ke yang mana? Ulet yang no ngato na jingkang ni usim biang ju ki jingpong ki joku belum biang ju beliau bandai kata kali karin code Christianity bon na pele jingi la pong ya kata Christianity ki belum kunta hamni hapo apne jingi hamad jingi be pi be nilong da kumwei henry shabar padi nilong da kumwei hamni upol utho ya kani Kabenta si kun ki jong boleh bedan satu ke nombor episas. Ma tolong ba tu kenau pi. Ya kan jingkot ke jong boleh. Ke bedan api we. Api pilong ki kun ki jong boleh. Pilong shoot kum jong kali ke pertai. Ata ada ke jingkot ke jong boleh ni we. Bagi keran sepang ke jingkot ke jong boleh. Ke jingjit ke jong boleh. Kam dei ke ba ngale manga. Kam dei ke ba nile mangi naladi hi simet. Akabai ini bukan jingjit ke jok boleh nilong ki jellyfish. Nilong ki mau, nilong ki dia ki pelang. Nimna bane ai boleh jingjit ini. Upol tho ya kali, kita sti nong rum nong kam. Le nong ka bakandai, ka dekat ka bakalai du bakan rio. Uang kum ni. Kumbala tho, yo Jacob ngala ie, rio iso ngala isi. Kum nu tingin ya om dan ka bom hok ba boleh om kumta namar om hau Moses ngan isnei yu bangan isnei bangan smos nei yu bangan das smos nei kumta ti kamlong na utau bamon ni na utau ba pet ngring do blei bali isnei kata kadi ke jingjit ke jong blei yang i we ya sing la banong abangi niyan ba ke jingjit blei God is not fair. Kalau kumni ngadi kunjung deh ni try. Ada kalau kumni teh dalam cuma kini kijingi teh. Mekuai yang apa kan paiden no. Musim ni juang yang kata God is not fair. Lagi kuai ke jinghok ke jong bleng ni we ngin push the job. Lagi kuai ke jinghok ke jong bleng mengi we ngin push the job. Hendak di bong bleng we ni jet ni. Kam ni ke jingle ke jong ni bong pol wong. Kami kamon ke jong ni abang ipet tentang ke jingem ke jong Jacob iso ada uliak kan ba uliak ru unum yo ya kata ke jingit ke jong play ada iso ot ya akti ke jong bong ni lagi sempat ya tadi unum yo akan jingit ke jong play unum syak jit ke play ri Jacob uliak ayu Jacob umshimale ye ri syak jit ke play kata kali ke jingjit ke jong play ni we ke jong play tungin number appreciate ya ke jingjit ke jong play tungin number semua ya kata ke jingjit ke jong play bakam dei ke jingle ke jonga kam dei ke bangang na le bau play unjit ya na dia ke jingjit ke jong play bade ke jingjit ke bacana ke jong play bau unjit ke jingjit ke jong unjit ya na ya pi akan jingjit ke jong unjit ya na ya pi Ami upol umahami ki bangit pakim ni banjajaj
bakim di ban kelat dan ni bakin ino ya ka jikhat ke jong blay bola bu haki ibe ibe kata ka di ke jikhat ke jong pol ini ibe upol ubatai kita ke jingkat khu ke ba ublay ai ke jingkat khu sha ka balang no ka bani kong kan ka balai sti ke jong usti apsa semua ni ubelakar khu yangi dak jingkat khu bakan jaman sim baro haki jaka beneng ha ukres ini dak jingkat khu bakan jaman sim baro haki jaka beneng ha ukres mentau pol pani shingi kita privilege ikamu ki bangi ni yo ban experience ata ka jingjit ke jong blay talong bangi yo ban ma ki jingkat khu bakan jaman sim baro the spiritual gifts iba ublay why shingi iwe kun di jong ublay iba ubol ko shuk Timothy lenong ka shti ka bahar chu ubol shuk Timothy lenong ka bahar ni kong kan ka bahar ri kong fan into flames tu tenru kita ki jing ai ki jong umensiam angin practice kita ki jing ai ki jong umensiam spiritual gifts iba ublay why shingi iwe balik ublay why shingi spiritual gifts kalau bagi di ben experience, ben exercise iki, hakni ka kejim kejungi hakni ha percaya. Spiritual gifts ni mula ben exercise iki ha beneng. Ta kali ko wi kejing long jiki spiritual gifts. Ni mula ban le beneng ben prophesy. Ni mula ban le beneng ban trai ki kamba. Ni mula ban le beneng ban le ki kam ban penkia ban ta ta. The spiritual gifts beli why shigi iwe kalau bagi experience bagi inyo ban pendang kam niki akan ni percaya bagi ni menda kami kun ki jong blay hatu ngila syuhun bentang mencuban hayang mani mesngap ki jing kai ni kita ki gifts dia ki ba blay kwa pan ai shigi iwe nimda nah kata ada upol wong yu Timothy tenru fan into flames kita ki gift ba blay kwa shigi iwe tu ai bakani kan ka thong shigi iwe ba at least kisin hakar ni ka jigem ko jonga at least kisin banga na dawai ki break ni okya banga na dawai ki break ki bampang ki pasitam ki yo ki okya ki yo ki penlan tu ai bangin na shuhun da bing shuyo ekta ki jing ai ki jong le dai yim experience ni yim pentrai kam ni ki akan jing kejogi bunda pelen jing ngilong kum ki kun Israel kiba aba kila boy hari kanan ki semua kuba yang ni timla biang nadong sedong in platu no nila yo ro ni ki jikku kiba ublay la ku yangi kiba ula kular benong ba ngayalon ni pi syakari kiba tuit da kedut bakangap pentangil don akari kiba tuit da kedut bakangap Nimdan kam Yesu. Memang kata-kata kalau dingin baik jerong mesin kujung ka hiar na blay Islam dan plato. Kasdam mas ngohon. Kata ka jinga dai kujung ba blay. Bona blay jungiru. Nilong ko Moses. Akaba Islam ban ma ki jikir ku ki baret na ublay ni hunno. Hangta. Bangi ma ki jikir ku na ublay ni klet no ya ka jingkhat kujung blay. Banga pulir naik ke jingam ke jong Moses ke Exodus nong ke ba hadim Moses la ni la pen kai pun Gershom ba hangta la sedang la semua hunno ban syok du hari Midian ban supaya kita kikin hun ang berat ki jong ta ku dem jong Jethro bon apa yang jadi ni nong konta iklat no ya ka kol ke jong blay iklat no ya kata jikhat ke jong blay ba udan namta jungi hendrai Moses iba kejikhat ke jong blay kam long yu Moses tamu unsulong unong lang berat hendrai long ban long pelai ki jet bendrio yang iwe lu amsham lo khat tamu unsulong ki Kristen dan pensa chuki ha church hendrai la khat ini sepalat ki bakam kraw aka hima ka jong blay bangin ne ki bakam kraw aka hima ka jong blay ini amsham lo khat yu Moses amsham lo khat benong ba Unsulang tong kupa ban pendap di kayang kasam ke joku. Unsulang tong kupa ban pendap hiang kasam.
Kani mensulong tau kupa. Iki kun ki joku anta hari nong wei. Kejikot ke joku beli Moses ke kra udu kata-kata. Kelong ba un pen pau, un pen i, ci paru. Un pen pau ci nong Egypt. Man pen pau ci nong le bertong. Man pen pau ci usiam paru balakan tiu yang adi. Hadu ka level joku beli. Masna man thai ci statue ba kibri kan mani. Man pen pau ci paru ba beli joku Israel de beli belum kuno. Man pen pau ci paru, man pen pau ci kiwi pat ba beli ba Moses syakri dia beli belum kuno. Kata dia ke jikot ke jauh beli Moses. Kata dia ke jikot ke jauh beli Moses belum ben pauru. Jiki kun Israel, bagi kun Israel kita ni beli ba kuno. Kita ni beli ba beli bala beli kambala. Kani ke jik maham ke jauh pol. Kelawan ja sisa ni. Abu wang tuken mau, wanung kalat no yang tak jikot ke jauh beli ke jik ke jauh pi. Abang ini pet meni yang kita jemput pau beli komen, we komen yang kata sisa mai ke jik ke jauh pi. Siapa pinong dibayar 3 minit ke 3 sitom. Mereka kata kai ke bol umpa pakan wanja ke balang hai kesas kelawan jah padi mentah. Kelawan jah mentah. Dan ngipai dia mengang saka kita jemput pau melonong ke baat berdekat ke pasar beli wong ni. Henry kadon kani ke percaya pa. Bapa la ino ya ke jigit jumpa ke barang kong. Tu kenal memang kata nang no palahap no. Bertukala ke bumud. Betulih kita ke jingle ke barang kong. Lemda punta. Kawan keloy apa? Dengan penkenrian no ya ke dia penyang syarat jumpa nak jaga jumpa. Nada pam kala ke bumud. Hoi, kebalang hai besar sekali ni kita kabadai. Kalau United, kalau Teli, akan jingat dia kejung di bawah play. Pada kita kena no ya kata. Kita kena no ya kata kabudon kamtam. Kebong meni upol, kapoin ke maro, kajikot jika iki kabudon kamtam. Hangi upol, ukot ikibangai kumba, penung klet ya kata kajikot ke play, belakot yepi. Tapi bilang ikut ke jauh play. Belakot yepi bila air kita spiritual gift. Apa ni exercise iki akan ni kepercayai pen pau ke burung ke jong play kata ka ba upol uting bahaya kata kalawan jak ulong pakabalang ay pesas ka kelet no kata ka budan kamtam kalau ke bama haduk kata ada ublay unwan benweng no ikading penyeng syarak ada ublay unwan benweng no ikading syarak ngi bi Manu dia balak ban defend ini Ahmad Jublay bakut. Manu balak ban yang ban fight case nama ta jonga. Ahmad Jublay bahok. Ahmad Jublay ba yuilun. Ahmad Jublay ba yusmaulun. Ba debit wong. Ba kami kasyai kun kasni Ahmad Jumu. Sam spa like kandai bukan bakada kong nu. Kejingdon hi kamburi nami. Henry kami ketingsan kumenski kajingdom kat kejingsai ti along kumju yami kay ding ina banwan banai excuse Ahmad Jublay ni naida ayu Ahmad Jublay abangi ngiyang Ahmad Jublay ako ikasni anong la banyeng Ahmad Jublay banong try metip hi igita kita kijingbun kam kijo anong la ikatan Jublay yo i ikijingne kijo ha Jublay yo i kintanchan kijo ha Ublay ui, buang ba kita kikit dia cuba ingin keran ublay udip kita. Manu benar defend yang Ahmad Ublay. Kemudian kun kiju ublay. Tu ai ba kani kalong kum ka warning ini ibe kalau so ka warning yang bang puli kiju ublay. Bang nom ta ubliu ban klet no ka jikhat kiju ublay ka jing kejonga. Buo on to me. Kalau kajing diau lah ni kajing kordit yang ada dalam klet no, yang kau calling ke bahu play ulokot yang ada. Bona paling jongi lah klet no, yang kajing kot ke jong play, kajing ke jongi. Bona paling jongi lah sakan oh tiap no, aki buat juga kajing dom, aki babun ki jong ni kepercayai. Kajing dom kestaan jongi, kalau kau baburing aku kata.
Kejinong kestan kejongi, kejingai kestan kejongi, buat sih kalau nak kong ritual. Ngitip bagi dia balik ayu. Ngitip bagi haban pulih kepiting kejong boleh, kadang insan, dipulih kepiting kejong boleh, ngereng apply ya kak. Kalau ke ritual, nilai kita kejingai kejongi bagi dia balik. Mensyuang ilong kita kiba kadang kejong mesti mukut jong boleh. Mensyuang ilong kita kiba iba thang ini dekat ding kejong boleh. Kesebagi nilai kibeliau ki yoi berkitip bahang ni lawan ikut kejong boleh. Mensyuang ibang menpuli kapten kejong boleh, ibang menduai, ibang mensyum fasting, menpenrit ila dia khmat jong boleh. When is the last time? When was the last time? Pengilang ni kita, ni fast. Ni penret jadi Ahmad Jublay bertry. Ni long desperate dia try. Bah, kadang ngam yo yang dia try. Kadang lah yang abang dua yang jam yang abang dua yang ni. Aduh kalau ni long desperate. Aduh kalau ni long kem tak kena siap kejongi. Bangin yo bani kendu ya Jublay sesiat. Bona boleh jungi lah. Kelat lo. Ya kita ke ba ini dia benda. Uir beliau toza, uir ni kinong yalap ngom kumne. Kata kabangi ye kali kata kabangi kran bah. Kabangi dan berkipat lok. Kabangi dan berkipat. We talk the most about the things we love the most. Kita kabangi juga kran bah bangi dan berkipat lok kejongi. Atu jisu ulong bangi ni ye bangi ikloi banyak kran cipang joku bangi dan berkipat lok kejongi. Ya si dan apa jongi bila syakte syakum yang aki jong kepertai. Aki jong sultan. Ya si dan apa jongi. Agni kesni asro ko bagi long Yesu, terang long Yesu. Terang alon ki failure. Mila flop, mila fail. Ya mi lebun sin. Ngam long Yesu. Amen toy yang nak try. Ya si dan apa jongi. Isro ko ba ubleng semua shu yang ni, Yesu yang ni. Kuat pet shu yang ni. Nyum isu ikiti kejong boleh kejing kejongi. Muzi ni lagi serius berusamsan. Gidan ke kejing kat kebakrau. Boleh ukaj usamsan belum deliver, belum nom pelaj. Iki kun Israel boleh uklat ya kata. Usamsan usmok tu ya kejing kat kejong boleh. Bukan yang potensial boleh iki bekam ki bakrau nom tak kejong boleh. Boleh lapan selek yang ini. Boleh lajit kerpang yang ini. Lapan kerpang yang ini belum kita kinasar ke joku. Boleh lapan yang kelak, lapan kerpang yang ini. Nampak ke hima ke joku, nampak ke burung ke joku. Nampak ke kam ke joku. Mereka ke jinyal je kapor di jalan tino. Mereka ke jinyal je kapor di jalan tino. Mira kelak ikai ke bagi ini dia benda. Misdang benda kai berkapor ke usam-usam bulan kai. Usam-usam tes sikit Usam banyuh syuah aduk kanu ke jing-jili jeki Dah kata ke jing-tes ke joku ke penong yang ubah. Kedok nut ke joku. Kalong ke bas setar. Kalong dok setar. Datang narsau yang kata ke jing teblem ke joku usam-usam. Mengiru-ngilong kemju. Ngites si ubleng, ngites si ke gris ke joku ubleng. Ngites si ke jing-jili ke joku ubleng. Bahadu kat nu. Ubli undang giit tinggi bangi ngilek pok. Dah kata bangi ngilek konta. Kadonut ke jungi ka long dok satar. Datang nafsau. Ya kadonut ke jungi. Abang ngilek pok ngim suku Yesu. Nak suku melen. Abang ngilek pok. Apa boleh ngitip ubli usama tingi. Mila pok adu tau put ke baulong samsam. Usam penekai iki badai badubli. Bisa mentas ke gris, ke jingit ke jong boleh. Mereka mentah pada ngisyan yang lagi. Mentah ngisyan yang lagi bagi ada ke jingit kia, bagi jingit oi apa ni jong sedang. Mentah ngisyan bagi ngimlak le Yesu. Ngimlak le Yesu. Ada baru asyikata, bila syakin oi, syakin oi kia, bila syak tak matlah, hakiki beri jong kepercayai. Bila kelet noi ke purpose, kelet noi ke calling ke jong boleh, akan jingit ke jong ni. Dalam baru asyik kata,
ya lo kita ki popet kita ki kun menriu ki kun jagai lagi kita jong setan to ai dah kani ka singin duai kani ka singin duai ko Moses ko Samson duai ko Samson duai tingin phai panya jiki kitab jiki nong bisa nong ka bakhan riu kat ka ba ko kra ong ko ni kitab nong bisa nong ka bakhan riu kat ka ba ko kra Samson go to the Lord. Oh Master, Lord, remember me, strengthen me just one more time. Oh God, so I can get swift revenge against the Philistine for my 2 eyes. Samson ti ulah kerpad utrai buloong, atrai wo play. Duai yami, tuken mau yana, bertupen klan yana. Duai yami satang kani sisir. Au play. Bagan yo penyak put cisndon haki Filistiana bataki kemat jonga baroa. Strengthen me just one more time, oh God. Penkalanya na sa sisien au blay. Kami kun ki jong blay. Esi dan na blay jongi. Ibang ina kalat no ikta ki baro. Abangi ki pet jala dia mentah. Berkai ki bangi julong menshwa. Ila poi, sikajaka ka bangin ngim ban poi. Kebalong Samson, ngasate sa aku ban menta, hapleng juki paya. Banlong tang uklaw na khamat juki brio. Ni, da siya bangi pe jala dia menta ngi siam jala dia bilong tagi klaw. Ilong tagi nok penbernia ki brio. Pa bingin duai ni ka jiu ka jiwai. Strengthen me one more time, oh God. Strengthen me one more time. Sa sisiet atrai Pengkalanya na I bore na sa sisiyan. Kumbalong na to ka Church of God grill. Well, ay ba mangi ibe yung internet no? Kaya jikot ka jung play. Kapa play lakot ini ibe. Nala kadai yangi kumkabalang ka Ephesus. Ha? Bahkan hapan kala ka bamot kamat jung play. Ta ba mangi yung kala ka bamot akan ikastap, akan ikasngi. Labangingin kala ka bamot kamat jung play. Ban recommend yala dia show play. Ban perkenal yang yala dia kita ki comments. Metas tang kanu sa kanu tayo ni sama. Yo new year, yo stem thamai. Ban mangai ska mabun na play jungihi. Kendai persen na play jungihin sa ai kita ki new year resolution. Batay hono snamting ane kata. Anong kumta? Try ngan le kani nam ta jongmi ki new year resolution. Shwaban koy kata tungin recommend yala dia ngin perkemau yala dia. In Thai pat shall try. In kala ka bamut. To ay bakani kasni kanong kata ka turning point. Akajing ka jongi. Pahabangi ng akret. Ngayon siya ba don play ba yay in mahaw ni nakapos kapon. Upar ka mahaw ni din naman balay. O iyet ini. Kuha ini bangin point o siya kaching chon. Dahil ka ni kasdap. Pagkod na hang ni. Lihat si dan na play jongi. Iba don kamban banduai. Recommend yala dia, ginwat yala dia, ngin niat kami yala dia. Hakal position ke bakun ngi dan menta. Hatu ngilong tak kita ki popet, hatu ngilong tak kita ki cloud. Agi kiti jong setan baka cabu pen pai ngin pai. Mereka takam dia ke jikot ke jong bre ni. Ke jikot ke jong bre ni kalau ngilong ki riuran ba. Agi kiti ki jong bre. Kita begini kisni ki bakatu. Kita kisni ki ba. Yang kita akan nak por jisu unwan. Insya ini benuano. Yang kita dah benon. Menurut kita kisni ki bakatu. Kisni ki bakatu kita jam menbau jisu lawan yang sekali kapatai. Menbau omba. Tu kala kabumod na baka hima ka jublay kaham ni. The kingdom of God is at hand. Ni em kisni ki bakatu ngem tip. Lalu kajing kita menuju boleh hotel sekali keputai. Kau mungkin di jong boleh. Di dalam yang kemandian. Di dalam yang responsibility ke jongi. Bahawa beliau kita jangan kita ke jongi kan tetap Yesus. Kesenam badan kita ke jongi. Kesenam badan kita ke jongi. Kata hari ke calling ke boleh kuat ini way. Bagi penting sekali pak. Yang ke good news of the gospel. Tungin wan akhirnya kesedap. Ang lalong Moses akabaw ublay udang tamban ban rampar yung tu lao bunyap ban ing
Ini tentang Samson, ada lopok Samson, ada tentang ini berklau ni hikmat dijongi, banghaban dependent tam hau blehi, tu aiba, in pai shu blehi kan ini sedap, batrai. Ni dan kami kebor kejongi, trai ni dan kami kejipun klan kejongi, hangin, tidak berdoai, trai. Ini tidak berskop kita klan ye, ada eleksi yang paling terap biang. Mereka ni sedap aiba, in pai, 180 degree. In pai pat ni kita kelenti ba ningla juyahat. Ingin ni berdoa ya kan sedap. Ini kasmi. Kupaju bahab ni mana khmat jumi atrai. Trai sa hisin ableng ayu imi atrai nak tak kien ke mama mi mina ai ableng jumi. Kupa anta ka jipun ke mau jumi ableng. Dah ka jing maham ko jumi atrai jisu bi. Trai ke mama mi wan rak sini bi ben ba apostol Paul atrai. Bangila bagi ina khatin ke jomi atrai. Trai nak pergi ableng, trai jisu bi. Trai minum kelet tu anta ka jingkot ke jomi atrai jisu bi. Ke mama mi dan nam ta jomi be atrai jisu bi. Trai ada dan ableng jomi atrai jisu pokodor. Trai ke balong ki Samson atrai. Trai ila long ki brio trai ke bantan bol shu atrai jisu bi. Trai ila le kai ba kapok na kapor shu kapor atrai jisu pokodor. Trai ila le kai ba mi atrai jisu bi. Try only time begini kai ba ko min ringi na pensosi ya mi atrai. Try ya pensosi yo min simbo ko jomi atrai. Na ka posha ka por ablay. Try jisu ba ko dor gimana ka jomi atrai. Try ni kla ka ba mo try jisu bi. Kani ka sni atrai. Try ni wan ka jomi atrai. Kani ka sni ablay. Try the don kam ya mi ablay. Ba men encounter yang sa sisian atrai jisu ba ko dor. Men encounter yang sa sisian pa atrai jisu ba ko dor. Try jisu bi ithram atrai. Try yang kuah ableh begin shalom, tak kita pun berniat try jisu pokodo. Yang kuah try jisu pokodo begin shalom try, tak kita tiba syur tertian iki wei pan try jisu pokodo. Ya rab ini ableh begin try jisu pokodo begin kenau yang try jisu pokodo. Try kita di komitmen sebagai ini ai syabi try. Memang ikan aku bangun try. Memang memimi khot ini try. Memang memimi jit ini try jisu pokodo. Di komitmen try jisu pokodo. Try yang syuhun ableh. Try yang syuhun na try begin syulong kumni try jisu bi. Try begin syulong tak mungkin Kristen. Try jisu bi Henry ableng. Begin lagi khud ki jomi try ki experience try. Ek presence ke jomi ableng. Shanu bagi ni le try. Tangi ko bagi ableng betini ki kiti ki ba mai ai shigi try. Kinong ableng kita ki instrument try. Kinong kita ki tiap ableng. Ba mai men extend ke healing power ka jomi ableng shigi we pa try jisu bokodo. Try yang kau abad kan ke jingim Kristen ke boring ableh. Try begini cuan kau ni, try jisu bokodol, syukur no andre ableh. Kau abad experience ni try jisu bokodol. Try men thang yang ini sahisian try jisu bokodol. Try isai han badan aku jingim try. Sahisian men thang try jisu bokodol. Try ni orang cuma jumi ableh. Try ni pendret try jisu bokodol. Try ni pahan ni ableh. Try tu baru Samson dua ableh. Try one more time Lord. Try perkaya ni sahisian pan atrai jisu bokodor. Try begina atrai jisu bokodor. Try begin push back ableh ki board jingdom. Ila ban push back atrai jisu bokodor ki board jo setan atrai. Perkan board ni yang ni atrai tu kabalang sahisian atrai jisu ni. Try jisu bokodor ni don kam atrai. Ya ka jikta ka jomi ko pa bokodor. Try men yang ni atrai. Try yang ni atrai begin pursue begin boot ni nyai be atrai. Kita ki higher calling. Atrai kita ki jingkot ki bashalor jomi atrai jisu bokodor. Atrai jisu bokodor begin yo atrai jisu ye. Atrai spiritual gifts atrai jisu bokodor begin tenru in fan into flames atrai. Spiritual gifts atrai ki bidan aku jadi tupa bokodor. Atrai ni yo ye ableh bo mesim jomi utrai baju di atrai. Atrai ni niwan khama jomi ableh. Redan ableh jomi atrai jisu bokodor. Ki bidan gam atrai. Ya ka jikta ka jomi ko pa. Try ke kita kajong min sa hisian try mami men kita ingi try jisu bi. Try ke jis ne kajong ko pa bokodor men petemai try jisu bokodor. Ik commitments try jisu bokodor men peten ma try jisu bokodor. Try min long ablay. Try upadang jong mi try banyan kabor try. Try ni long ablay upadang jong mi try jisu bokodor. Try ban kup yangi try ban min kup try kabor kajong min si jong mi ko pa bokodor. Try jisu bokodor bahabangi lech isrok ke singket try. Dibor je ke jingdom baru.
try kini melak banyeng ko pa bakodo try just be iwan khmat jumi ni ai mu mi try kini kini ke jing tuai ke jumi ko pa kani ke jing par ke jing thang ke jing pa ke jumi ko pa bakodo try sa hisian try just be sa hisian try mami men kan ki em yang ini try just be try ni idea kini baru try eksam ti ba crowd ke jumi try ban kini baru akte jumi try just be amen amen ngam tak burung ko play amen. Dengan yang sebahagian pastor